Muhterem milletveşler, Fənd Vəli Əhmədov'un icadını yaratıp, uzun hürmetlep jıyılgan kadirli tamaşaçılarımız. Esselamu aleyküm, hürmetli kardeşlerimiz, yırmın yaratısı, sen kızımızın icadına aşık bulgan, mertebeli, şöhretli Tatar halkı vekilleri. Bizge Fənd Vəli Əhmədov'un tuğan yağı Başkırtistan'dan yalqınlı selam. Defnemiz türünde yubilerimiz Tataristan'ın hem Başkırtistan'ın halk artisti, meşhur jürşimiz Fənd Vəli Əhmədov. Fənd Vəli Əhmədov. Ötken asırın hikayesi yıllarında Tatar Başkurt sənəti bugünde Fənd Vəli Əhmədov yumduda qabındı. Bol yumduz nurları bilen Kubbe bugünlerde yaktırttı. Hisler taşkını uyattı. Durmuşka ilham yaşayışımızga dert darman üsteni. Yıllar kutu bilen bol yumduz hamanda nığıraq balkı. Halkımızını halıq edip, kümül hıpların ruhi dünyasını bayıtıda Mundi icatçılarımızın rolü bakalab bitirgisiz. Danlıklı yubilerimizni tebriklerge, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkarma Komiteti Yetekçisi Daniz Fəniz Ulu Şakirov Süzela. Rahim ediniz. Rahim ediniz. Hayırlı kiş, hürmetli yubilerimiz, yaratkan ben Fənd Vəli Əhmədov, hayırlı kiş, yaratkan tamaşaçılarımız, milletteşler, kilgen konaklar, en birinci şıratta resmi vazifani öterge, Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgali Ulu Minnikhanov'un ukazı negizinde Tatarstan Respublikası Devlet Bölegen tapşırığa ruhsat etiniz. Tatarstan Respublikası Prezidenti ukazı negizinde Tatarstan Avtonomiyalı Sovet Sosyalistik Respublikası tüzülüge 100 yıl medali bilen bölekler turunda Tatarstan Respublikasının medeni ruhi mirasını saklauga hem bayıtuğa zor ülüş kürtüğü üçün Tataristan'ın hem Başkırtistan'ın halk artisti Vəli Əhmədov Fənd Ulu'na medal tapşırığa. Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgali Ulu Minnikhanov. Tatarstan Respublikası Premier-Ministr Orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şahrazi Vasil Abdülgayazoğlu isminden de jetkiremiz. Hürmetli milletteşlerimiz, Fənd ağayım, biz sizni yaratıp şulay dibindeşeriz. Her bir milletini şahıslar bilgileyim. Halkımızda mum digen düşünçe tercüme etalmagan kübügük, Fənd ağayım Vəli Əhmədov'un da şahısı qabatlanmaz hem kinkarlı. İcad sanat dünyasında gına tügel, milli harekette de, içtimai turmuşta da özünün işşenliği eğitip bitirgisiz zor. Tatarstan'ın hem Başkırtistan'ın halk artisti. İki tuğandaş respublikada dostluk köprünün tüzüşüde. Milli küteriliş şırındağı köbügük, sizin ruhunuz, sizin işşenliğiniz her vakit milletke hizmet etüge bağışlandı. Tatarstan hem Başkırtistan'da tügel, halkımız yaşayan Rusya'nın türlü tübeklerinde, şiit illerde, sözünüzün jırlarınız bilen, muңlarınız bilen halkını süyündürdünüz. Sizin jırlarınız, muңlarınız, Talyan garmonları kiyleri indi bu halkımızın
көңілінесінді. Яш буын вәкилләре де, урталуу буын вәкилләре де сезнең жырлар белән яшәде. Алар сезнең жырлар белән, моңнар белән үсте. Һәм бүгенге көндә дә сезнең хезмәтегез бәһаләп бетергесез, әйтеп бетергесез. Игътибар иткәнсездер, хөрмәтле тамашачылар. Ул һәрвакыт халыкчан, чөнки аны халык ярата. Һәм иң зур бүләгез Фән абый. Менә ул сезнең менә монда бирелә. Шыгырым тулы заллар, әле күпме керә алмыйча калды безнең халык. Бер әйтеп килде. Менә бу алкышлар, ялкынлы, күз нурлары, алар сезне яратып килгән халкыбыз. Шул күңелдән. Һәм инде әлбәттә сез һәрвакыт үзегезнең тирәгездә милләттәшләребезне, халкыбызны бер табынга җыйдыгыз, менә шушы зур сәхнәләрдә, зур мөнбәрләрдә. Һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан истәлекле бүләк итеп, менә әлеге самоварны кабул итеп алыгыз әле. Татарстанның халык һәм Башкортстанның халык артисты Фәнага Вәлиәхмәтов. Шәшәк бәйләмнәре тормыш иптәшегез Светланага. Игътибар иткәнсездер, хөрмәтле тамашачылар, экранда Фән Вәлиәхмәтов 70 янында нәрсә диелгән? Плюс. Әле барысы да алда әле Фән аганың. Халык ярата сезне, көтеп кала, бердәм булып, бергә булып. Бәйрәмнәрегез, юбилейгез котлы булсын, Фән абый. Рәхмәт котлауларыңыз өчен, Нарисхан Исмәгыйль. Хәзер котлаулар өчен сәхнә түренә Шаран районы татар конгрессы рәисе Зәбир Зиятдин улы Сәләховты сакырабыз. Рәхим итегез, Зәбир әфәнде. Хәерле кич, мөхтәрәм казанлылар, тамашачылар, хәерле кич, Фән абый. Рөхсәт итегез сезгә, сезне яратучы, ихтирам итүче, Шаран районы халкының ялкынлы сәлам алып килдем сезгә шуны тапшырырга. Фән абый безнең районда татар иҗтимагый үзәгенең, татар конгрессының ниндигән чарасын әзерләсәк тә ул иң беренчеләрдән булып ярдәм кулы сузучы, үзенең киңәшен бирүче, башка хәбәрләрне дә безгә җиткереп торучы. Шуңа күрә аның эшен без нык тоябыз, аның ярдәмен нык тоябыз. Шуңа күрә дә алдагы тормышта да шулай бергә шушы чараларны үткәргәсен, сәламәт булыйк, сәламәт булыгыз. Бүгенге чарада Шаран районының башлыгы, хакимият башлыгы Фидан Әлфир улы Ишимгулов та катнашырга тиеш иде. Кызганыч сәбәптән ул бүгенге чарада катнаша алмады. Үзенең мактау сүзләрен, мактау папкасын дигән адресен сезгә тапшырырга кушты. Шуның да берлектә тапшырырга кушты бу конвертны да. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз, яңадан яңа иҗатыгыз артып торсын. Bizden bilen bizge yerden edip dururuz. Selametlik sizge. Zor rahmet. Kutlaушыларга, бик зур рәхмәт җыелып килүчеләргә. Мин һәрвакыт халык янында булдым. Халыкның ахзарын тыңлап, аларның җырларын отып җырларга тырыштым. Һәрбер җырында, халык җырларында кайдандыр әби бабайлардан, аталардан атып калган куплетлар өстәп җырлыйм. Менә шушы инде хәзер инде мин 25 ел җырлап пенсиягә чыктым. Хәзер талиям белән тагын 30 елдан артык җырлап 2 пенсия бирде. Ни өчендер берсен генә бирәләр. Сорап та алып булмый бит инде. Монсы инде шутка дип әйтергә кирәк. Рәхмәт менә шулай җыелып килүегезгә, вакытыгызны кызганмыйча, бик бүген бәхетле. Рәхмәт. Шуткан дөрес, шуткан дөрес. Теге җыр поэмика, хәзер бер җырда җырлыйм бит инде котлап. Әлбәттә. Туганнар.
Artistlar, jırçılar, avullardan şehirge gelip, yaşayımızda ömür boyuna avulunu, tuğan yapını sağınıp, tuğanlarını yüksünüp, şılap jatabız. Hele etkenler almasazı, fenge bir tap gelip de bitmeyi. Fen indi buna 20 yıldan aşağı, tuğan yeri Şarran'da yaşayın. Özünün tuğan yağının en hürmetli kişisi, olayına tügül, ul resmi rövüşte Şarran rayonunun başyotlu grajdanını. Efendim, şahıslar öz tuğan tübegen danlı iteler, ayaktaşları, zor şahısları bile gururlanırlar. Elbette Başkurtistan'da rayonlar bir көп. Respublikanın bir usunda yaşarsılar, iki siyahtағы rayonlarda hatta dürzünküne etkende bilip de bitir almaylardır. Elbette bizim Ziyanşura rayonu Başkurtları mesela, Fen Veli Ahmetov'ın tuğan yağı bulğanı süngüne, Şarran rayonunun bir yakışı bileler. Hatta Şarran rayonuna hoplanı bile qaraylar. Onun turmuşulu şır suyucularga yaxşı tanış. Şarran rayonunun Hafizovka oğlunda vali kolxozchilar, fermer ishchisi Hafiz abi bilan oldingi kompanyor Halima apa oilasida tövbe bola bo'lib dunyoga keladi. Toshli o'rta maktab, Toshli meniki Toshli, qanaqa Toshli? Tataristonda. Ufa san'at uchrashuvida o'qiydi. O'zbek rayoni madaniyat yurtida ishlaydi. Ondan endi Ufada Boshqirt davlat filarmoniyasida zo'r ijod yo'lini boshlaydi. Abla filarmoniyada ishlagan usri mening ko'z oldimda bo'ldi. Sen büyük ijodchilar Baxti G'aysin, Farida Qudashovalarning ijod maktabini alganjirsi. Ular bilan birga ishlaw artist uchun ulug' martabada tugul, yarg'a, monga, san'atga ular buyukligidan, ular teranligidan ijod etirgan intiluv mumkinligi ham eng muhimi javobgarlikda. Uzgan asırdan hikayesi yıllarında Fen Veli Ahmetov Başkurtistan'ın en popüler yarışçısı bulup tanıldı, üterildi. Yayılı ısırlarda şehir hayın dolu stadyonlar giyip, ularının kişilik dolu stadyonlar giyip konsertler koya başladı. Sarmanay, yuk kovup gelegen bulu, Handugasın birge hayır. Kugersin gürleydir, yıl kapka, hağındıra bitul tuğanca, hem başka hitler, menge iskirmez yırlar bulup kaldılar. Onun jırları yığıntısından, yaysa onun jırları jırlar, yana jırçılar maydan tuta başladılar. Efendimizi Tataristan'ın, Başkırtistan'ın tügül, Tatar Başkırt yaşayan her tübekinin de yaratkan jırçısı bulup tanıldı. Bugünkü yubiley kişisinde bizinin kumirin tebriklerge tanınan jırçımız Tataristan'ın halık artistkisi Zeynep Farkıddinova kelgen. Rahim ettiler. Zeynep Farkıddinova.
geçiyor. Dileydim, yarataydım tavuşun. İsenlik sağlık dilem kalasın kile. Kırgızistan'ın halk sesçisi Zeynep Farkıddinova. Aferin! Zeynep Farkıddinova. Elbette. Bu alkışlar
Күп кеше бит хәзер залда. Biz artistlar, kaçan görgen var mı mezarında? Siz de bakıtlı, biz de bakıtlı. Bakıp taraf olan da приятно. Как же. Siz de şuna jeyilmeydirigandır hele. Fenlik icadına aşık olup, көп jırşılar sahneye çıktılar degan edik. Anın yığıntısı yardımı bilen ütelettiler, dip de eyttik. Tonılıp, bayıp bittiler deysek de dürüst bulur deyip yazgansın. Onu haladınız, olaylarına tugil. İcat aylanına fendin yığıntısından yanlı kompozitorlar geldiler. Bulardan birihin Tuymazı şehirinde yaşayıp icat etüsü, Kurelikli şəhriz, fendin en yakındısı, Tataristan'ın at kadangan artisti, Başkırtistan'ın at kadangan medeniyet işbekeri Fenir Galimov'tu sakırayın. Fenir Galimov! Автор başkarusu Fenir Galimov. Kızım gitkenler. Hürmetli fen ağabey de eytemizini, dostum deyip de eytem, yaktaş deyip de eytem, gayret dostu deyip de eytem, bütün yaklapta ben seni eyti alam özümün en yakın dostlarıma birisi deyim. Yakın dostlar көп болмай ol. Seniki birov, ikov. Mına şol yakın dostlarının en ulusu sen. Rahmet senin bilen benim turmuşum, icad yolum senin bilen barlıkka kelgenine, çünkü meni sen tortып шығарған кіші сәхнеге, мына 30 жыл біз сенің біле бір жүреміз, сен шол 30 жыл елік, сен мені темір-темір арасынан тартып шығарып, ұлы сәхнеге шығардың. Һәм инде шошы сәхнеге шығарып, Qozan білен таныштырдым. Мен шол Qozanнан келіп, мына нешеме еллар шошы Qozanda өзімні шундай шын татар екенімді мен шошында Qozanda білдім мен. Mına şuşa rahmetçiler için kimler bilen yatıştırmadım, nindi yarışlar bilen yatugul, nindi cemaat işler bilen yatugul. Indi men görüp durasın, özümde şol tatarlığım bilen şuşa Tataristan'da rahatlanıp gelip, çünkü men tatar kanım kanıqaya barasın, bir kere yetip bulmay. Şuna rahatlanıp men Tataristan'da yürüyüp Qozan'a kelem. Rahmet dostum barış içinde. Biz indi юбилей болған кішіге айғыр берелер. Но мен мынау 70 плюсты қарадық та біз достар білен машинаға ол қадарға жия алмадық, вәле достым. Ол бет деген түгіл. Һәм енді айғырға мен айтам 70-тен өткеш атланып жүре алмас дедік біз. Дұрыс бет енді. Бізде айғыр беруін берелер. Фенир. Айғыр деп айталар ма, паспорттан ғана берелер. Bizde huyu başlaylar. Yani 70'e hatta da atlanamadым, енді 70'ten sonra. Рахмат. Şunu için biz indi özümüzün hizmetdaşlar bilen, özümüzün icatdaşlar dostlar bilen, özümüzün avuldaşlar bilen, mına şoşunda 4 konvert mında. Herkese özünün ülüşün kırıktı. Şunlarga ama selametliklerine yapmıştı. Hem de şoşun konvertlarını at uğruna tapşıra başladı. Buna atlık kına var mı gayında? Şunun için. Şoşularını senin de kabulünde var bizde var mı? Şunun için atlı sen bana var. Atlanı bilmesin. Anı var mı? Anasını başara girer. Abılay mesele senin neyinde kumulunda kalan. Şunun için benim de en bana 25 yıl elek benim bir yerimde ol sizge tomurşaşılar жеткерген idi. Sizin bugün de ol şunda bir klipler çıkardı. Bizim şularda işimizin de Ramil Şoragal sözlerine yazgan yerim. Anı Fen Veli Ahmetov çıkardı. Şularga rahmet sana. Buna şu zaman ben senin ruhsat bilen başkarıp barayım tomurşaşılarla. Fenir, benim de bir yıl 75 şunday konvert bilsin yani. 20 şey olmasın da koyalım. Oldaşlarını istese bulur. Şunay. Әлі мен тілеймін достарға деген жербіла келіп шықтым. Анымда кейін Фенир достым yazdı. Yıllar 100 yıl sözüne bizim de yıllar avayımız 70 yaşını ötkәріп едік Башқұртстанда. Бик досташқан едік. Но арамызда бик тез кетіп барды. Не қызғаныс. Рахмет Фенир. Әйде. Бізді күтелер. Рамил Шорагал sözlerine жеткен жерім бізді күтелер. Фен Вали Ахметов башқарында башқарылды. Рахмет олыңыз.
Татарстанның атқаданған сәнгәт шбәкәре, Башқұртстанның халық артисткаһы, иң популяр композиторларыбыздың бірі Зифа Нагаева. Saya, saya kota, berwaktu tenang.
Şulay mı dostlar? Şulay mı? Hürmetli tamaşaçılar, selam Tataristan. Merkezimiz, tuğan dilimiz, ruhi kıymetlerimiz kıblası, Başkırtistan'dan sana yakınlık kazanımızga, onun hürmetli jırlarında, gönüllerinde, kuyumlarında, yumuşak kına ürünlerine matır edip saklayıvergen jırlar, uzak ömürlü edip yaşatabilgen Kazan tamaşaçısına yolkınlı selam yollayın. Dostum Zöhre Şerifullina'ga yazgan bu jır, onun kadar buldurib almayım gerçi Kazan'a kelgende men onun alda indi suraqtın jırlayım. Bilipkine turşali jırımni jırlap koytayım әлі deyip, şuna göre anda selamlarını gelip her daim ol meni selamlap bergen gibi jetkirem sizge ham ulug' hurmat bilan ruxsat etiniz bugungi tantananın xo'jasin sahnaga vaqtingizni uzoqqa olmishib bir-ikkigina minutga chaqirga olqishlarga ko'mib do'stim katta uysizlar ayaqlar shashakni olib kelib qizlar ko'zlik tur. Zor rahmet bu dünyada yazmışıma. Bik yaxşı kişiler işledi yazmışlarında. Bik zor rahmet senin dövrde, beni dünyaya getirip şu zamanda sen jırla, sen halk kilerin bunların canında dibretip yaşatken yıllarını көрерге, işitirge, tınlarga nasip eyledi bir Xuday özü. Rahmet Halima apaga, tudurgan әтиңе, тудырған әнеңе bir alkışlar alası kilerden yapmanızda. İngilizce yayınlar üzümden yaza başlağından biriyle senin bilen birge soğatta qarağanımız var, kışına şağalığınımız yok. Көп mücirlarıma kanat koyup kelgen Fen Veli Ahmetov. Söylesem sözüm жетмей, радиода işlegen yıllarda da şulay buldum. Senin halktağı tapşularını alıp barganda
Туган тел каналында күзгә күз карашып та, башка тарафларда да, газетләргә интервьюлар биргәннәрдә, сулыш алсам, сине данлар өчен тыным җитми. Жыр киләргә тотынсам, синең өчен киләр өчен моңым җитми. Синең җанга барып тияр өчен сиңа язып бетми торган җырым җитми, мәңге җитми. Яшәдем әлеге көнгә кадәрле. Әйтә торган бер үзеңә күңелеңә бик хуш булган сүзләрем бар. Инде дә карасам, узганнарга узып, алга таба карап, шушы Татарстан капкаларын Фәнир ничек матур итеп әйтте һәм Фәнирне егетләр матур итеп игълан итеп чыгардылар, сәхнәләргә алып менде дип беләсезме, дуслар? Хәмия Фәрхи ничә еллар җырлады җырларымны. Башка бик күп шул Зәйнәпләр, шул бик күп артистлар вокалларда килми җырлады, ләкин Татарстан капкаларын минем күп еллар буена күздән күзгә, күңелдән күңелгә, йөрәктән йөрәккә килеп күрмәгән тамашачылар белән беренче чиратта Тукай районнары буйлап капкаларын ачып мине Фән Әхмәтов Татарстанга алып керде. Рәхмәтләр olsun. Кешеләргә күрә булган идек. Татарстанга килсәң, сезнең ди бәхетле дип мин баса идем дә, миңа беркем дә кабашауламасын иде. Сәйдәш моңнарын, Тукай рәхмәтләрен күңелләргә сеңдерәм, күкләренә карап торам дип, бер кая кермәсәм дә, урамнарыгызда басып торып кайтсам, яңадан миңа матур җырларын туа торган булып китте. Беркемне дә кабатламас. Бу җирдә беркемдә дә кабатланмас без яраткан легендар бөтен мөселман дөньясына берәү генә булган фәнебез Фән Вәли Әхмәтов. Яратып, рәхмәт кызлар. Рәхмәт. Яратып тудырган ашыктырабыз дигән җырымның сүзләренең мәгънәсен синең күңелеңә күчерәсем килә. Инде яшьлек, яшьлектә, яшьлибез бүген дә. Нурлар чәчеп кеше күңелендә, нурлар чәчеп безнең гомердә. Без җырлап үткән тормыш җырларының дустым, сүзләре дә матур, көе дә. Сүзләре дә матур, көе дә. Сүзем юк. Шушы сине яраткан халык, моңны су кебек эчкән шушы матур тамашачылар һәр тарафта бөтен мөселман дөньясында мөмкин кадәр сине озаграк тыңлап, моңнарында назланып яшәсен өчен какшамас сәламәтлек кенә телим. Бәйрәмең белән алкышлар сиңа. Бушынча символик кына бүләк сиңа. Мине ат бүләк итәлдем. Атта тайларысын бирелдем. Йөрәк белән, күңел белән, дуслар. Идел суларыдай үтте гомер. Безнең күперләрне ваклап ремонт ясадылар бит Уфада. Шунда Иделдә сайыкты, басканмында авыргазыдан килгәндә карап торам Иделләргә. Идел мәйтәм. Бары бит синең дә бит яшь чакта музыка педагогия училищесында укыган елларда ярларыңнан ташып аккан суларың да, ак пароходларың син җырлап йөргән вакытларда, Крупская паркларында ак пароходларың шайпалдырып дулкыннарны фибрәлдереп, уртадан түгел, кырдан яр буйларында йөргән чакларың иде. Безнең яшьлектә шулай. Идел суларыдай үткән гомер. Кайттың да, шушы үткән гомерләрне җырга салып куйдым. Бүген аны сиңа бүләк итеп алып килгән идмен. Идел сулары. Яна бер тапкыр тәбриклим. Сезнең өчен дә, дуслар. Şanla dolaştı o
jırlar sizge. Dövür zaman ağırarak benim niyette durgan edi. Dünyanın yaxşı jelkeşkine min kortaydım dip. Hazır men onu söyleyebilirim. Dünyanın madur jelkine jekkeni to koronavirusu, to afatları, eydeki şıdan bulir. Şol tarafta da yani dünya sandığı başlığı diyen yavaşlık yazan fenge talyanlar bilen işittirirken vəqdə verip gideriz. Dünya sandığı başlığı fenlerimiz gibi canlar var da tınırış bulsun, imin bulsun dünyalar. Bağalarımız yürek sağında. Şuna bir kızlar, şuna bir kontrolörler tartışlar. Rahatlandı söyleyeyim ben. Eye. Çırlar. Sen bürgen yok mu şu tamaşaşı? Alın işine çatırından kapıda olup gittiğinde. Böyle sizin kapılarında Başkırstan'da bir klub iken kompozitörler. Hazır fasistin çınar nasıl? O kompozitörler kubindu. O şu kompozitörlerde kompozitör iken Fenleri Ekmetov'da uzun sakırına göre. Yubilerimizde. Eye. Neresi eylesin yubilerimizde? Kaptın mücayı. İki Respublika'nın halk artisti Salavat Yulayev orduna Habib Kuk'tan radına niye? Yaratkanısınız Fenleri Ekmetov. Hani ömürsün? Kurbanlar bu kadar gitti.
жерінен Зифаға өзінің тұрмышын сөйлеп тұрғанда, тоқташу шорында жыртуды дейді де, езіп та берді. Тегер мен өзімді бетті, қазір тартып беремін әнді. Бұл Зифана Гайбаның қызық бар. Қазір Фәнил Рустамның бір жырын сізге тақдим етем. Бұл енді әткейлер турында, бұл енді ақыллы, тәртіплі, ішшен, гөлейді етмей тұрған әткейлер турында. Деп әйтіп тәбетірдің бір ауылда yo'qni söylab turma, onda irat bormini yo'q deb bir abid chiqaradi. So'ng aytdim, "Пожалуйста, mana sizning olda shunday bosib turadi, bitta artist boshim bilan." Artistlar alla narsa deb bilganlar. Ultiga Qamdira Temirg'aliyev aytganday, "Ona qing'irog'lik deb qing'irog'larni yaxshi otlarga taqalar." Rahmat, aytgansiz.
Ишеткенибиз бар, тобуннарда да жырлый тургансыздар. Жыр тобунга кирсе генә жыр бит ул. Тобунга кирмәсәң жырлап та торасы юк. Салих Сәйдәшев әйткән бу жыр сүзләрне композиторыбыз. Менә кеше картая яшьлеген сөйләп йөри башлый бит инде. Этләр картая койрыгын сөйләп йөри башлый. Biz de şol yaşga yettik indi, yaşlık turunda jıglap giderbiz. Zihana Gayva kuyu hem sizlere bizning yaşlığımız. Bu konsertni tag'in bir necha taqir taqirlab ko'rsatilgan. Әйе, тышта халық қалды бит. Тағы тапқырларға керек. Ол тапқырлауы olur қала мүмкін. Бірақ теге бүлгілеу мәселесі де. Шоңа ғана ағырақ бүлгілді қытықлап рақтыра.
Ул плюс дигәндә ул әле Фәнвәли Әхмәтовтың юбилейлары әле бик күп буласак, ул әле аласак орденнары, медальлары күп. Ул инде теге Брежнев бабайдың кышы көне булып китергән булып. Шуға хәтле яшәһен. Бик күп юбилейлар насыйп булһын. Медальләрдән орденнардан бик юар. Бәхете юар аларның. Брежневдә күп булды ләкин әллә бәхете булмаган шул. Ярый, ну алу билгесе кушанда була иде. Алу халык сәгате бу. Yok, monsa şehirler zana. Özellikle ikinci türlere koyup gitsin için. Bana bunda yazgansın, simmatonu itip yazgansın. Fen abilarından görüp köp yaşlar sahnede Talyan oynayıp jürley başladılar. Ata babalarının yuvalıp, unutulup bargan, muğnarı yamalan sahnelerde yanmaya başladı. Digensin. Bana bu yönelişte ür-yanlı konkurs barlıkka bildi. Ol ısın məqənəhindəki xalıq ara konkurs. Üzləri qarmında oynab, üzləri yırlausı profesyonel həm üzəşsən sənqət ustaları. O Tatarlarına tügül, başqa xalıq vakilləri də. Talyan, Vyatski, Saratski, Xronka qarmınlarında oynab yırlausular konkursu. En mühimi şunda 2014 yıldan alıp 2 yılga bir ütkərilib gelirse bu mərtəbəli konkurs Fənvəli Əxmətov ismin yürütü. Münəvəzi gördürəcək. Duymazı şəhərində ötkən Fənvəli Əxmətov ismindəki xalqara üzüm oynayım, üzüm jırlayım birinci konkursunun Grand Prix iyesi. Başkırtistanның Ziyanşura rayonu yigiti, Başkırt yigiti Vafa Mavlutov kişemizni devam edelim. Vafa Tatar halkının meşhur yırdarının biri İfke Kara Urman.
атала башкорт халык яры. Унда ир-егеттерге Аллаһы Тәгалә илаһи яхшы тәкъдирләреннән айырмаһын дигән сүзләр бар. Фән агайның язмышы шул тәкъдиргә тап килә, илаһи тәкъдиргә. Аллаһы Тәгалә уға моң биргән. Исәнлек, һаулык теләйем Фән агайга. Башкортстанның атқаранған мәдәният хезмәткәре Фән Әхмәтов конкурсы лауреаты Вафа Гаулитов, Башкортстан Биянсура районы. Районнан дигән була. Исмәхан Вафа. Намазларында баянчыға егеттер. 2018 елда Қазанда узган «Үзем жырлыйм, үзем ойнайм» конкурсының гран-при иясе шулай ук атказанган мәдәният хезмәткәре Илнур Газизов та үзенең устазын тәбрикләргә килгән. Алкыштап каршылайбыз. Тагы бер Фән Әхмәтов конкурсы лауреаты Илнур Газизов. Башкортстан куймасы. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Kazanlılar. Sizni görüyoruzga bek yaşatmız. Fen Əmədə Zörəti bir rəhmət. Barsu içinde, şuşu Kazan sahnelerinde bizni şiğiş yasatıp, hem de indi olu yılga şiğardı. Ol bizning ustazımız. Ama selametlik dileyim, oilayminligi, kileşek turmuşunda oңuşlar, hem de can tınışlığı, oilayminligi dileyim. İcadi oңuşlar tilep kalası kile yamadan bir yana jırları bilen, tağım da sizni suyindirip yaşarga, isenlikte görüşüp yaşarga hürmetli dostlar.
Fenevine şükürlen tebrikliyim. Hem de indi müftelen güleç icad etken min baxtli yarmışa degan jarni sizga bilaktan hurmatli do'stlar, rahmat deb tingladingiz. Kuldan alıp sihri garmına Uyumadan basıp dillerine Min unutam şiirde varlığım Canım şu aman güllerine Min unutam şiirde varlığım Canım şu aman güllerine Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Kişi günü tartılaşırma Tartılğanday güller tır yaşqa Jırlı kişi kuşılıp garmununa Garmun bulsa deyirde başka Jırlı kişi kuşılıp garmununa Garmun bulsa deyirde başka Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Şırlıyla garmun səhnədə Jırını uzatda şiddən durub Bizning güllər əli şav şəşkədə Yıllar uzlaş bulmaz qaytarıb Bizning güllər əli şav şəşkədə Yıllar uzlaş bulmaz qaytarıb Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Xudaydan birilgen yazmış min mınlaq qara tuşu Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Jingil bulmasa da durmuş min bəxtli qarmışı Jingil bulmasa da durmuş Min bəxtli qarmışı Zor rəhmət Hürmetli tamaşaçı dostlarımız, mene indi bu konumda tutup durgan şuşu matur garmon, bu Grand Prix garmonu şuşu, onu Talyanda da sizin için kiler mene kursadinali.
Менә, хөрмәтле дуслар, бу гармон инде 1978 елны Азакы Казан фабрикасында чыгарылган итальян гармон. Шушы итальян гармонда инде яшьләрчә сезгә тизмәләр уйнап күрсәтәсем килә. Менә Казанның гармончылары инде Рөстәм Галиевлар һәм менә безнең яшь гармончыларыбыз, итальянчыларыбыз. Bu garmonda da şuşlay oynayıp bulamı diye adı deyip әйттілер. Şuna göre sizin ihtibarınızda tizmeler. Başkustan'dan altlanan medeniyet hizmetleri, Berkeliyet Mevcut Konkursu Laureatı, İlmur Kazize, Bulması. Anlamaya şu sıralar, he? Sen var yaklapta maklumatlı, bilimli, talantlı kişi itip bilesiz. O senden училищесінен соң Башқұрт Дәулет университетінің татар филология бөлігін тәмамлаған. Ул тел, әдәбият теорияларында яхшы белә, ул җәһәттән бик тирән yüзә, барлык музыка коралларында да бик әйбәт уйный. Яшь чагында филармонияла Кәтүп агай, Әхәт Уразбәтов бригадасында эшләгәндә, сатирик, юмористик интермедиаларда да roller başqardı ol fən mənə, bizim mənə birgələr. Alay-bulay bir işi də bulub çıxış yaşamadı mı?
Bunlar eli yaş bir. Tükövde kile. Anada bunlar eli öldürür. Eli bunu üye olukları beyite, aradaki Sveta Barısı da beytelerinde böyle. Aytelim. 80'li yıllar ortasında fen Talyan bilen oynab jırlauga köpürek koştu bu, değil mi? Sen bir kişi bunu yaxşı bilesin. Bana 1985-ci, 86-cı, 87-ci yıllarda Dindaşhır istrada rejissörü Fatih İhsanov Ufala bağa kadar ürünmegen kibelde Talyan Garmon bayramları ötkərdi. Bunday kəbillikdəgi, bunday masштабlı bayramlardan əli bağa qədər də, buğa qədər də onların da əli bir qaydalı bulğanı yox. Fatih ağay fəngə Talyan Garmon tutturdu. Birincisi, ikisi Talyan Garmon tiyatral, muzikal bayramlardan tüp heroyu, tüp qaharmanı itti Fənvəli Əhmədov'di. Oğa təvvürü bir duvar buldurdu, start birdi. Zor səhnələrə in təvvülərdən bulub, yırsı, talyansı bularaq Fənvəli Əhmədov satdı. Nək şulay. Fen Talyanını götərdi, Talyan fənni yana beyiklikə, bulutlarga, köklərə yaşaydı. Əlbəttə, əxədir xürmətli tamaşasılar buna şu Talyanğa, Garmonğa bağışlanğan yırı bilən alqışlab Fənvəli Əhmədov'dan uydan qarşılayıq əli. Hırsızlık
talyanların bik köp bola turgaydı. Bik köp talyanlar çakara turgaydı. Hazır talyanın birgine talyan yürüdü. Dost benim öyle hatınlarda köp boladır yok. Hep hatın da bir o, garmın da bir o. Elip bit garmınçılarını kızlar yaratadır ya. Hazır ki sende akşam olmasa, 100 garmın kutarı böyle birisi de gelip karar. Hep arayan müterip sak. Altın sarı şeşlerine sindarırsın bilürmen sindarırsın bilürmen menep dağda basıp taşla ayağında yaktı yıldız ay kudasın vadinde ay kudasın vadinde şiirlerde yürüyedim bir sağından bayıl kilgen sahra kızımın ağabüge var miken ağabüge var miken uzman ömür kıysattır Çünkü bir Sabantı'da zırlap Şekkaş İlhamavi Şakirov bilen Sabantı'da Akşaray'ında katlaşkan idim. Enim deydi bu jurnalistinin жер шарында соңғы бомба, соңғы пуля өтмей тұрып, отставкаға шықмай шық дейді. Рахмет. Bizi parası yıllarında ipe yağı kanalına bizim may temmaysa algan ömür sanala bizim may temmaysa algan ömür sanala Tuğan ilden alıp gitti şu yılgıvanın vatanı üstündeki ak
Әлі шықшасы бар. Devam ете, құрметті тамашашылар, концертіміз, юбилярымыздың тантанасы. Юбилярымыздың құттарға Яршалы шәһәрінен біздің яқын достымыз эстрадада байтақ қына енді өзінің жырлары білән, өзінің тауышы білән көрінген егетіміз Алмаз Ишмуратов тәбірік бесі келі. Рахмет, Алмаз!
yolun izlerine çakmay İzler düşemem su yukarılar Düşlerimde yaşlarım ağızım Özümde zaman su yukarılar Hazır yukarıdır özüm yerim Ulan yanlarımı sarılır Yukarıdın beni aldanma Aldı canla bana olur Tuğlan yolda bir baytarıydı Belki günlerdi yukarılar Danışmanlar sayın düşken kırıp Uzakında birer küteler Hazır yukarıdır özüm yerim Ulan yaparım sanırım Yukarıdın beni aldatma Aldı canla babraklar olur Hazır yukarıdır özüm yerim Ulan yaparım sanırım Yukarıdın beni aldatma Aldı canla babraklar olur Yukarıdın beni aldatma Aldı canla babraklar olur Юбилей kutlam yapıldı, dedemler kutladı. Şanlı şehrine almaz düşmanı. Aferin, Allah'ın olsun. Hadi dost, hadi biz konuşmalarımızla, muzikantlarımız bilen Maytap'tan basıp kralar ile konuşturmadık hadi. Hadi konuşturup öteyik hadi. Kimler bunlar? Edemler gitaristler. Gitaristlarni men tanıştıraman. Hurmatli tomoshabinlar, gitarada Ilgizar Hasanov. Klavishda Tahir Karimov. Bayansılar, Tatarmon konkursu laureatı Bulat Şaripov. Tataristan'dan at qadangan artisti Aynur Muratov. Rahmatli. Sen orada. Hadi, bana sen dediğinde Ufa'da umumen estrada dünyasında tamasha zallarında halk için көңілін көтере тұрған жанрда sen dediğinde karor dediğinde Ufa'da sen kızık mazak türkümüz yetekliysen evet. Bunu şunday kişi olarak beşikler biraz ona halkını şalkandırıp ben dedim mazak söylep alsın şapkılar dedi. Yo'qlamasam konsertda bo'ldi tugul. Sülki hali hülermi? Sülki 10 aprelda hali birabında hurmatli tomoshabinlar yaratgan kompozitoridir. Mana shu zalda Rizvan Hakimovning konserti bo'ladi. Mana u konsertni boshidan oyog'iga tekni men olib boram, ham mening partnyorim qiziq bilan badak artistlar olib boradi. Keling 10 aprelda. Mana kerak bo'lsa, hali tag'in polisi bor ekan konsertlar. Rahmat. Hali mana hurmatli olmasam kimdim qo'limda, shuning avulida degan gulda bor, ey. Men bir ovuzdan o'ylab ketdim. Nishlayim. Dilbaga qo'ldasak da Qo'llanib qolaymi deysiz? Qo'llanib qolaylik. Tan do'stimizni hali biz o'zimizning ichidan tabriklaylik. Qarasang o'zing bir fitrli kishi bo'lib chiqdi. Menim bilan qutlamoqchi bo'laman. Qarali yarar. Mana, albatta mana Tatar sahnahining adabiyatining, jurnalistikaning, satira yumorining wunderkindi. Yozuvchi, shoir, redaktor, rejissyor, kompozitor, yurtchi, Tataristonning ot qolangan san'at shpakari Almas Hamchi.
Bu dervin bir soru, o kadar yoktu bileyim de. Meyden bir üç iken ne etmediğimi edip durdım, yarıya etmedim. Onu bir yer koşarıydı kızgınlar. Yaz kile, yazın şu vakitlarında şu kadar kurken tamaşaçılar bilmem kim nişip suyuna durganlar, ne suyuna nihayet uyanamız bu gay. Nihayet bu efetler gitsin idindeyim. Gürler şapşulaydık, kongülleytip yaşağı bir kişiler ettiğinde. Ben bir bizde inkar etmeye, şuna göre men yaz yılı sıkırgen soğuşluk şey tip yübereveyim. Özüm yazgan jırını silinler. Altın gelgen şeşerat bir yıl silinler Sığmışlaştı ölüm sebepler Silinler emanı sırdiler Silinler Siz bulan basıyı Silinip düşler Ötüresi sinirdiler Şirat amacıydı, Valid Gazi'di, Başkırtistan'ın halı artisti, filologiya fenleri kandidatı.
Şahir, bana diyen jigit. Eğlenip çıkarka sözlerinizi diyeyim ben. Velid Dilimbedir. Мен кән yurtuma махсус bağışlap yazған şiirimді тәqdim etəm. Мен oğa bir neçə şiir bağışladım, şulardan birinin. Yazmışıma rəhmət. Deyim. Yazmışıma rəhmət demin. Taypılmanı yollarından. Qaysaq durmuş qıynahala. Ayırmanı yırdarından. Ağır uydardan gidilen iş barmanı tuldarıma. Yazmış sulay. Qağa-huqa. Haqış kaldı yırdarıma. Belki min yok kıvıkmendir. Monğul yender karşısında. Hizlimizin var bulğanğa. Var durmuşum yer bulğanğa. Rəhmət demin yazmışıma. Қолды hilden oturmuştan bir ümit etmegende bəhit şadlıqdan zurrahı güldü mine kütmegende. Mumzardardı, ağışlardı, şadlık derdi yemdi buğay. Yen yilketir, yırlar etip ısır mühabbet girdi Xuday. Belki min bir kiskilenir vak edemler karşısında. Hizlimizin zor bulğanğa, bardırmışım yer bulğanğa. Rəhmət demen yazmışıma.
Şuna yüreğlerimize tamam harika kalbim yaptım. Uşaklar salamlara. Buna ikinci jarım. Bir köpten doğan jarıydı bana siz barınızda jarlısınız. Doğanlarda jarlısınız. En birinci başkaruşı olarak sizge düşürüp gittim öyle. Yani gene benim turlar şiir okuğanı Valid İlmet'in sözlerine anlayındı. Yaki yukka ukkalagan olup. Uylasam siler bakta, yukka ukkalagan olup.
Рәхмәт.